chibai le vek ule tun tuma hian ral thuam khowela thil thleng poimo tlem thlirna kan han chiar le don ani US Royal na insang Congress chuan nuclear power Trump class battleship chu block antum de ut mek ni omin thuthanga oma hetianga Congress in block antum chan chu he indo na longin aral thuam man tur rang te chu a thato kem ti tele a man tlakin ti puitlin thei nge turani em ti akha riat masak an nget de wangani he battleship hi electromagnetic railgun nuclear low missile 5-inch naval gun hypersonic naval gun te po tiam fekin chutiang manga thuam tum chu ni a US Royal na insang hian a thei em donem ni a thei zia fin fi na tilang phot se an ti deuh ani ber om chu engtin tak ni zelang mo US Navy in frigate thar FFX siam atumna a chidang po siam ni se antiboka US Navy te chu FFX sa vertical launching system VLS da tel ngai turin US Royal na sang Congress chuan anor bokani Israel chuan Hezbollah FPV kamikaze drones laka inven nan sangalen fishing net anla man chun zom zela tifu anla intipiana ni mela Hezbollah ho drones chu lena sanga angmain an ok tafo mayani Israel F-35I adir chuan external fuel tank anei don ta a mun latak tak beinan athadon khop pani long range strike atan Israel hian man nasat zol po tumani ome Elbit system nuaya om Cyclone company in F-16 atana anlo design to chu manan tuma in remna te po anjek fel to ani F-35I adir hi beast mode in external fuel tank nen arile rum mai don ani US in Iran ho Shahid 136 drone entona asiam Lucas sa Shield AI te siam HiveMind autonomy software manani don ta a HiveMind hi achangkang hle maya Lucas pilot ani bere ahu howa chua ani in pilot ang main anin bethayanga indona athil thleng ang zelin anin siam rein theyang Lucas pakhat hi dollar sikthum sanga manvelani ral thuam lama thang chak tak mai Turkey chuan Malaysia hena 5th generation fighter Turkey anma ni siam kan a offer tlat maya Turkey chuan in Malaysia chu tho puyan chak thule Malaysia tan anin hon thu an soya Malaysia hian thom ala nei lowa tuna hian Malaysia hi ral thuam lama tibik taila bik takin wansang lama hian aro puilutuk bik lowa Sukhoi Su-30 MKM hi som pariat anaya Boeing FA-18D Hornet pasari le BAE Hawk 108 le 208 Eukesium som pariat vel hi an kolve mekani 5G kana hian ejection seat te engine le joystick ti lo chu anma ni siam vek ni Turkey so hian an soyani TF10000 jet engine an siam mek boka an peifel trap to an peifel huna chuan kana manan tumani chumi ma chuan American engine F110 amang riang khovel mun sanga China a huam hap zia kan ria a khoimo lai ram te hi kan ramalom ti hian a claim le ngot zel maya South China Sea Paracel Island bula manni khan China chuan Dutch Air Defense Frigate pakhat chu electronic attack manga an be thuan puanga China chuan an ram china le an airspace china phalna lovin Dutch ho hi an lut an ti a he frigate atang hian helicopter a thlok chuak ani in hiam le longchia om lova China in Pacific tuipui a haunat so zia le nakina boina lian le zual alani thei zia ero chu hei hian tilang chiang le ome India chuan BV Ram Astra tamzok mantlom zok le rangzok a siam chuak thei turin private company te nasazok a tho puya tum chhota meka indona nasataka po siam chuak char thei tura lo in rina hi India thil tu mani Astra siam tu ber hi Bharat Dynamics Limited BDL an ni a India sarkar hnuai om man ni Hyderabad mun puyan na ya India hian S400 a deploy dan a siam rem hlek boka za somruk panga vel chu Pakistan ramri hnai khotlang lama da in abak za som thum panga chu China lak inven nan ada ani Khovela Su-57 Felon
leitu om chun Algeria chuan Russian fighter Su-34M an dong le ta a Russia in thalak ati chua chuan Algerian Air Force chin chuana chuang Su-34M hi mu ani a Su-34 hi khovela jet fighter jinga chuan tui thun bel lawa thlok thui thei ber a range nei thui beranga yani a ateng ki fulin kilometer sangli vel chu a cover pha ani air refuel le external fuel tank nen phei chuan a range hi a thui thei hle a Russian fighter jinga rit ber ani bok external fuel tank kan ti hi hemi thlona hnuaya bom ni om tak zum deuh pet put an phut thin an pai thin a hi ni a thalaka kan hmu ang hi thai bial thai rin sen chungami hi external fuel tank chu ni Algeria hi Russia ti lawa chuan Sukhoi fighter dang Su-24M nga ber hi ani ve hrim hrima somli dona nei ani nikuma khan Su-35 po andong tan boka Algeria hian ral thum lama tran ala hle a Russia customer rin om ani ve ani US chuan Patriot ADS interceptor missile PAC-3 MSE Poland ramasiam remti a Poland hian Patriot ADS battery pariat alu order to a interceptor missile sang khat don order tel bok US hian nikuma PAC-3 MSE missiles zaruk som ni vel asiam chuaka hei hi alet thum vela tipungin kum tin sang ni vel siam chu atum chho tan meka heti rual hian MSE aya missile man klom jok siam dan adap mek boka video masalama heng te po hi kan soi to kha Saudi ho man F-15SA in Iris-T short range infrared homing air to air missile apai mu tur oma Iris-T hi European company thok ho siam ani a Boeing emo Iris-T CM2 emo Saudi sarkar tangin emo hei hi nem nge na om chia lo ani Eurofighter Typhoon te Gripen le F-16 te chuan Iris-T hi an manga F-15 in ala mangai lo Saudi ho hian lo tling takin an vuat chhodo nem ni ang ti te po rilro oma an en chin lai mek te po ani Iris-T hi leya tanga ka chu chi te po omani sam thatak ani Su-57 chidang deuh twin seat mi pahnih thut theina Su-57D prototype chu a thlok chuak ta a khovela 5G fighter mi pahnih chuan theina hmasa ber ani Russian test pilot turu Sergei Bogdan bok chuan alew kwal pui le ani heti lai hian Russian drone thar Shahed Baseda tho Geran 4 chuan Chinese engine a man thu Ukraine chuan a puanga Geran 4 hi Ukrainian interceptor drones 10 Russian drones anti chiat tam to ema wanga Ukraine beinan Russia siam thar ni in tun thla khan amang tanani Ukraine chuan a engine man le a details dang te po a hrele ta cheu mai an interceptor drones 10 Geran 4 hi an su chele nualin arin omani US Department of War chuan Kuwait nena dollar billion khat 0.02 huvel National Advanced Surface to Air Missile System NASAMS supply to rin Raytheon chu contract apafilta a NASAMS hi ground based air defense platform ni in medium le long range high explosive blast fragmentation warheads amangani NASAMS hi Norwegian company Kongsberg le US company Raytheon te thok dunin an siam thina tuntuma po hian an thok dun le ang Kongsberg hian fire distribution centers le canister launchers te an siam don ani US Special Operations Command chuan MK-17 rifle chu MK-24 mid-range gas gun assault in an thlak don tian puang chiang ta a MK-24 hian 7.62 mm le 6.5 mm Creedmoor rounds akap chok thei ve ani Creedmoor round hi aka dik lutuk le a recoil neb lutuk box hi alar na ni a salian tham pel nan te ka nan te le silai ka in elna te po an mang thin 6.5 mm phei hi chu alar zul hle ani Special Operations Command thupuang tu chuan kumin September ni som thum ralma hian MK-24 hi an don tan an bei sei thu soya Special Operation Forces sang te man tur ni thu po anem metani
an enchin na 6.5 mm Creedmoor round mangin MK24 hian meter sang khat zani chuang akap pha a MK17 ain recoil anep jok dai bok MK17 kha US SOF 10 Afghanistan ate po an man kha tuna kan soi MK24 hi LMT defense siamani a 14.5 inch barrel nein a magazine le accessories telloin kezili le gram som pasari velaritani silai pui tak chuni phot mai le amoi po amoi ngang mai bok tuna kan cherta kha pur Freddy VL siama ziak ani a ngai nom minti le ngai kan bei se yani ngai thatu te pathian zara lo dama hun nuam tak mang turin lu sakna kan hlan le vek a che u